على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أعمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga nagayaan nu eedan rabbiin baga nagayaan wal nu qunnamsiisee cufa keessaniifuu rabbii yaadaa muraada keessan rabbii isiniif haa guutu. Haajaa teessan tafacaate cufaatu rabbii walitti isiniif haa qabu. Addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu. Addunyaa fi akhiratti rabbiin isin haa milkeessu. Gaariin takkaahuu isin bira hin dabarin. Hamtuun takkaahuu isin agarin. Khayrii addunyaatii fi akhiraa rabbii walitti isiniif haa qabu. Nama hamtuudhaan isin barbaade hamtuu isaa abbaa sanitti rabbi haa deebisu. Warra laangay rabbiin waan niyyattan cufaatu isiniif haa kennu. Rizqiin teessan yoo ol jiraatte rabbiin isiniif haa buusu. Yoo dachii keessa jiraatte rabbiin isiniif haa baasu. Yoo fagoo jiraatte rabbiin isiniif haa dhiyeessu. Yoo isiniif dhiyeesse rabbi isin haa nyaachisu. Yoo isin nyaachise barakaa keessa isiniif haa kaayu. Ulamaa'ii teessanii fi ustaadota keessan rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi isaaniif haa kennu. Isaan rabbiin nu keessatti isaan haa tursiisu. Nama hamtuudhaan isaan barbaade rabbiin hamtuu isaanii isaanumatti haa deebisu. Ustaada keenya ustaada jaalatamaa fi kabajamaa ustaada Anas Muhammad Idris rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheereessu. Yaadaa muraada isaanii rabbi isaaniif haa guutu. Ilmaan isaa warra akaakoo isaaniitii fi abbaa isaanii caalu rabbi isaan haa taasisu. Nama hamtuun isa barbaade rabbiin hamtuu isaa sana abbuma sanitti haa deebisu. Ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi isaaf haa kennu. Haajaa isaa cufaatu rabbii walitti isaaf haa qabu. Akkuma hawaasa isaa kana keessatti urjii tahee mul'atetti rabbiin addunyaa cufa keessatti urjii godhee isaa haa mul'isu. Aboo isin cufaatu rabbi isin haa mul'isu. Obboleeyyan keenya ka dararamaa jiru cufaatu rabbiin rakkoo keessaa isaan haa baasu. Ka hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbiin haa gammachiisu. Akkas jechaatiti sa'aan illee xiqqoo kuttee jirti ofii nu godhaa jechaatiti gorsa bareedduu takka isinii qabanneetti dhufnee gorsisan maal jetti seetan jaalowwan kiyya ka islaamaa garaa namaa laafuun ammallee gara ilma namaatitti toltuu hojjechuun jibbinsa jaalalatti jijjiirtii jetti. Garaa namaa laafuun gara ilma namaatitti toltuu dalaguun jibbinsa jaalalatti jijjiirtii haasawa jo'uun isinii qabattee dhufe jechuudha. Gorsi keenya ka arraan tanaa sharxii taka qofa qaba. Sharxiin san yeroo maqaa rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhageessan salawaata akka irratti buustanii jechuu salawaatullaahi wa salaamu alaihi. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قافتك جيشي دا إرغن جيشي تنيرو إرغن غربا ثماما ابن أثال جامتك رضي الله عنه جيشي تن أبديت الافتجال وانكيا صحابوني عليهم من الله الرضوان غربا كان يرو فدني توما أتوبا مسجدا كيستي إسهدن يرو كان أكان سنينجي حديثي إسا متفق عليه سنينجي متي tana keessa naabahati siyara ibnu hisham odeyse keessatti sanadni isaa sahiha rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a rasulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam thumaama ibnu uthal kana agare utuba masgida iddutti ka hidhame kana yeroo kana sahabotaan alayhim min allahi ridwan thumaama kana ni beeytanihi gosni isaa warra hanafiyyaati bar inni gootaadhaa bari ni beeytanihi jannaani yaa ergamaa Allah nuti isa kana hin beeynuu ja'anin isa kanatti tola itti oolaa je'eetiti dhiiseenii deeme jaalowwan kiyya ka islaamaa ammas fi sahiihaynitti naa deebi'a yeroo kana rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam boruntaa isaa yeroo itti dhufe yaa thumaamatu maadhaa indaka je'en maaltu si bira jiraa yaa thumaamaa jennaan khayrun gaariitituutun na bira jiraa amma maal kaniin si dalagu si fakkaatee jennaani ani yoo tolonatti oolte in tun'im alaa shaakirin yoo tolonatti oolte isa galatoonfataa ta'etti tola oolte yoo na ajjeeste ammoo taqtul zaadamin saahiba dhiigaati ajjeessee jeen ulamaa'iin teenya maal jaan ma'anaan isii lama
yookaan an nama ajjeeseetiin dhufe nama ajjeesan qabdanii yoo na ajjeessan waa iska adi nama ajjeeseetiin jira ma'anaan lammadaa yoo na ajjeessan dhiigi kiyya dhiiga rakishaa hin sayinaa gosti tiyya dhufteetiti sirraa kafaltii akkana jeen yoo horii feetan ammoo naa hima waan isin feetaniin isinii kannaa jeen rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhiisaniiniiti biraa deeman jaalawwan kiyya ka islaamaa boruntaa isaatis ammas yeroo itti dhufan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaa thumaamatu maltu isin bira jiraa waan yeroo je'uuni waanuma kalee je'een san je'een in tun'im alaa shaakirin yoo qananii ooltan qananii isa galatoonfataa ta'e irratti ooltanii yoo ajjeessan saahiba dhiigaa ajjeessan yoo horii feetan ammoo waan feetan nagaafadha isiniifin kannaa jeen ammas rasulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhiisanii biraa deeman guyyaa sadaffaatis akkasumatti yeroo itti dhufan jaalawwan kiyya ka islaamaa gurbaan thumaamaan kun waanuma kalee je'een waanuma dheengadda je'een sanuma deebiseen isiniin ja'a yeroo kana rasulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان أطلقوا ثمامة كنا قال لك كساني جين والرسول لك صلى الله عليه وآله وسلم أكنا دلقيف إسنيفني مجالو وانك يا كإسلاما ثمامانيس قبيتما مسجد كنا مكتمرا تكاتو دابتا سنين دهاتيك آما إسادك أتيدي مسجد سيني جچد أغاسا لا إله إلا الله محمد رسول الله جئدتي دين بريدا كانك أي بلين سنينجا تكبيرتان إسجرت رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم واني أكس قد في إسكنا تلو إتئولا جين أمانتنا أكا مسلمات تجتوس أكا لمتيو جتنيس وان أبنين سنينجا ترسموسا هنقبنو يونين سنينجا كم جتن هاسو برا أمانتنا أستاذني كيسن أستاذ أنس محمد حفظه الله ورعاه ومتعه الله بالصحة والعافية يو أغروباني لايفي هقو سيناني إسني رتك إيك أنس نمد أغيني عبر جالو وانكي جرجرينسا تبودا ترسموك أباچودا استراتيجي دان ديمودا جالو وانكي كإسلاما رسول لكي صلى الله عليه وآله وسلم واني أكنا دلقيف قربان ثمامان كن يرو رسول لكي صلوات الله وسلامه عليه قرآن صلاة مغربا إشاء سبي يرو سغليسا ألفوداني سلاجسا قربان كن قرآن بريداسا لغيو تري أما نما غريبا سغلي بريدوك أبابر جالوان كي صلاة التراوي يرو نسلاجسو كرسولاتينو صلى الله عليه وآله وسلم مال جتنين جالوان كي صحابو دا سولين عليهم من الله رضوان يرو وججراتو جاللا في كبجاسا قربان كن كنچفاتو أغري وني دغيو وان برات garuu ammaan tana dhufee wanni ijaan agare waan biraati ustaad Anas Ashabari yeroo isa agarte ammoo ta biraati dubbiin obboleeso agasi war agasi ay ammaan tana dagaalaa duudu itti jiraa miti isaan kana ormi dagaala itti kaasan mar beekumsa isaan daran qaba jaalowwan kiyya ka islaamaa beekamtii isaan jala qaba gurbaan isa arrabse gurbaa folowari aburtamii shan qabu ustaad Anas kum dhibbaa fi kum sagaltamna gubdee baamar qalli obboleeso ayli yoo dhufe ni jarraba maami ustaad Anas nam meeqa jarrabu jira jaalowwan kiyya ganda keessan hamaamaan hin jirtu nuti hamaamaa gadhiisnee hamaamaa ganda biraa nuu fidde nam meeqa fide duware inni rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurbaa kana jarrabe wallahi hin jarrabne akkasitti maal jee gurbaan kun yaa ergamaa Allah duraan jeen akka diina islaamatti gama kiyyatti wanni jibbamaa hin turre jeen amman tana ammoo akka diina islaamatti wanni nabiratti jaalatamaa hin jiru fuula namaa cufaatirra fuula keessaniin akkaan jibbuu ture amman tana ammoo fuula cufarra jaalataman fuula keessanii jeen jaalowwan kiyya ka islaamaa biyya cufarra biyya teessaniin jibbuu ture garuu amman tana kaniin jaaladhu biyya cufarra biyya keessanii jeen jaalowwan kiyya ka islaamaa yeroo kana sahaabaan ta'e anaa umraa godhuuf deemu naqabaniiti yaa ergamaa Allah umraa akkaan godhu hayyama naa godhaa jennaani
رسول كينيا صلى الله عليه وآله وسلم هيما قدنيف جالوان كيا كإسلاما إيغنا أمس رسول صلى الله عليه وآله وسلم قرباسا نيغم مچيسانيني ربنا الدنيا في آخرتي سنها غم مچيسوني سننجا يرو جچني غم مچيسانيني تنا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه رحمة واسعة فتح الباري كيست يرو إبسمال جي رسول صلوات الله وسلام عليه قربا كنا خيري الدنيا في آخراتي نيغم مچيسي يوكا جنتاني إسا غم مچيسي يوكا دلين تي شوفاتو سيف أرارم تجيني نشوفافو دلي تنمر ربي نوها أرارمون سننجا ما أنان إسي صحيح إيغنا قربان كن كرا عمره قدوف ديميغا أمانتنا لبيك اللهم لبيك ترسول صلوات الله وسلام عليه نبرسيس كفار قريشي تنهم بيكوغا إنيو توتو أرانتنا نتي جينومي تكبيرتان تينيا نتي تنامتي يرو أغران ثمامة ابن أثالي أمانتنا صحابات إيغا رضي الله عنه قربان تقو فيغي يرو إسا دوف ديمو مال جئين كبيرا قربان سنقبه هايبرك أمدين بيا إساني ترى إسني دوفتي بر يو أرانتنا إسا كان ميتن قربان كن إيكونومي داني إسمي دا جناني ندي سنين إني أمو رضي الله عنه مال جئين بيتني يو إرغما ربي صلى الله عليه وآله وسلم إسني هيما قد ملي الراوليك أمدين تكاهو بيتيسن إنسان تجين وانتنا بودان إسنيه مجالو وانكي يوكا أممانتنا إسنيمو جتني ayo guta kasallu ala nabi ammantana ilman jaldeesaatii fi ilman booyyee warri ameerikaatii fi awurooppaa maaliin nama miidhuu jiran ni beeytanii jaalowwan kiyya ikoonomiidhaanii biyya suudaan amata 4 dura daaraa ka godhaniin sababaa ikoonomiiti yahudiin guddaan obaamaa ja'anii gaafa dura namni keenya masaakiin obaamaan oromoo ja obaamaa yahudi obboleeso qalli baalak taqul akunumatti warra booranaati jee abbaa booranaatiin sinjaa هذا أكبر إنسان ور توفتا إني تديم توفتا سيته وبلزو لكت تربية كنني في قديسن يهودان أدو إسان إنتك غير أكونمتي برزدانتي كإسن قدان إسني فكاته يمن أكم قد جالوان كيا كإسلاما ليبيا أكم قدان إيكونومي أنما أجيسو سني بيتني غربان كن صاحبتي كل كلون كن رضي الله عنه وأرضا إيكونومي سنيني تلوفي غافدورا ملك فهد مال جيسي تني بيتني ummata Amerikaa arrantana kanuti dhadheerate Yahudaa warra nu dhadheeratu kanan nuti Saharaa yoo galle ni beeyna nuti arra dura Saharaa galuu turre garuu isin akkama abbaa keessanii taatanii jeen yoo baanziila san isin irraa qabne arrantana bar hindii keessatti jaalowwan kiyya ka islaamaa dhiigni muslimaa wanni rakisha ta'eef alwalaa walbaraa sani hin beeyne bar jaalowwan kiyya qulqullummaan teenya إنيوف أكتاته هم بيني زل عالم كل من تينيا الله قفاب توق أبدي جالو وانكي جل جلاله كل من تينيا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم سنيف توق أبدي كل من تينيا مؤمن توتا نوتي والديقرو والركبو نوتي ملي كبيراتي متي تنوال اللي جالو وانكي كإسلاما هندين ديوتنا كشمير واني تدلي دون أغر جالو وانكي ميشا إسانيسن irraa bitachuu dhabu ikoonomiin nama miidhuun tana godhan jaalowwan kiyya shugguxii takka odoo hin dhoyne biyya san daaraa godhanii sahaabtichi kun radiyallahu anhu wa ardaa tanaatu gale isaan jala deemuu waan dhiisneefi bar obboleeyyan kiyya ka islaama haasoonni keenya maaliin isiniin jee ilma namaati tola ooluun garaa isaaniif laafuun jibbinsa jaalalatti jijjiirtii hin jenne uthaamatu maal jee ibnu uthaaliin kun radiyallahu anhu يا إرجما الله فولن شوفرة فولا كيسانين جبوا ترى أمان تنا فولن إلما ما ترى فولا كيسانين جالدا هنجنني يرو تلا نمتي أولتي أكسيجا جالوون كي كإسلاما إسا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونين برسيستوس تنا جالوون كي كإسلاما أما خلق إن مساكينا نسنينجا غويا إسنيناتي مو غويا ثلاثات أمان تنا مولود جاني دبيك أبتني بان يا orang langgai dubbe kabataniin bainaan isinin jaa ajallakumullah wanni amatarra guyyaa tokko qofa isaaf kabajjan hin jiru jaalowwan kiyya ka islaama
rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam jaalachuun isaan jala deemuudhaan isiniin jira. ammas gaafa tokko hadiisa bareedaa tokkoon isiniim wala hadiisu muttafaqun alayhi min hadiisi Aisha radiyallahu anha gifti Aisha maal jette ummaan tiyyaa fi ummaan teessa radiyallahu anha yaa ergamaa Allaha cinqiin akka lola Uhud keessatti isin xuuxeessan isin xuuxee ni beeytihi jannaani rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam laqad laqiitu min qawmiki maa laqiitu dhugumatti an orma keetirra waan hin qunnameetin jira guyyaa qunnamtii irra jabaa cinqiidhaa kan hin agare guyyaan Xaa'if dhaqe sanii jeen ibnu kulaalsan maal isa godhe ni beeytanii guyyaa Xaa'if dhaqe san dhaqeetiti guddaa Xaa'ifin diina islaamaa kana waliin haa babal'isnu ambaasaadara tahaati diina kana na gargaaraa jennaanini jaalawwan kiyya ka islaamaa inni maal rasuula keenya dalage sallallahu alaihi wa alihi wasallam orma maraataa fi warra aylii hin qaban warra lallaafoo cufaatu jaalawwan kiyya itti baasaniiti irra caalaa ilma namaa salawaatullaahi wasalaamu alaihi tumanii fotteesanii jaalawwan kiyya dhiiga mataa isaaniitirraa hillee yaasaniin isiniin jaabi abiihu wa ummii sallallahu alaihi wa alihi wasallam inuma rabbiin jalla jalaalu rabbii nama ergatu dhabeetiti isin ergatee hiji'eni bar garuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam mataa isaanii akkasii gaqqabaniititi hamma qarnu tha'aalib hin beeyfanne Xaa'if irraa qarnu tha'aalib jechuun kiiloomeetira 5 nama deemsisti jaalawwan kiyya ka islaamaa yeroo kana cufaatu gaddee akkanatti jaalawwan kiyya bi'abiihu wa ummii sallallahu alaihi wa alihi wasallam deeme hammuma kanatti Jibriil alayhi salaam duumeessa keessa itti mul'ateetiti salaamtaa rabbii itti qara'ee yaa Muhammad jeen sallallahu alaihi wa alihi wasallam waan ormi kee siddalage rabbiin kee jalla jalaalu rabbii argee jira ammallee dhaga'ee jira kuni kana wajjiru malaayikaa gaaraati waan feetetti isa ajaji si ajajamuuf dhufee jennaan malaayikaan gaaraatis salaamtaa irratti salaammateeti jaalawwan kiyya ka islaamaa waan ormi kee sii deebise dhaga'ee jira rabbiin kee jalla jalaalu rabbii waan sitti hojjetanis agaree jira gaarootii gurguddaa lameen kanaan isaanii walitti dhawee isaan fixa ati ajajuma qofaan sirraa eegaa jennaan rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam biiluu ka isaanirraa bahu isininni fakkaataa jaalawwan kiyya haashaahu bi abii wa ummii wa ruuhii wa nafsii wa qalbii wa kiyaanii sallallahu alaihi wa alihi wasallam laa je'een gaara gurguddaa kana lamaanin isaanin maxxansinii ani rabbii kiyyarraa nin kajeelaa je'een duudoowwan isaanii keessa warra rabbi gabbaru rabbiin naa baasuudhaan kajeelaa Allah irratti jalla jalaalu warra shirkii waa takka hin goone isaan naa baasuudhaan kajeelaa je'een jaalawwan kiyya ka islaamaa rahmata akkana agartanii jirtanii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim je'een atiin kun haala irratti tahaadha azim haalli sanuu guddaa ka tahee je'een laal jaalawwan kiyya ka islaamaa nuti ka irratti hidhachuu qabnu ergamaa rabbiitii salawaatu rabbii wa salaamu alaihi gaafa biraa hadiisa imaam muslim sayyasaa keessatti odeesse rahmatullahi alaihi rahmatan waasi'a abii hurayra irraa dhufe radiyallahu an yaa ergamaa allaha ummata kuffaara qureeshii kana akkana nu dararraa jiraniiti rabbii itti kadhadhaa jennaani bar ani allahan kiyya jalla jalaalu akkaan ilma namaa abaaruuf nan ergine rahmata godhee na ergee malee jeen nuti ammaan tana rahmata san walii godhu jirra jaalawwan kiyya ka islaamaa siiraa tanarraa warri bannu hadiisa kana akkunumatti dhageenya hogguutu nutti himanii bar ulamaa'iin teenya ustaadonni keenya hogguu nutti himan sammuu teenya fireesh godhuuf immoo jiruu teenya irratti waan tana cufaatuu fiduudhaafi qaraan ammas hadiisa bareedaa tokkoon isinii hima jaalawwan kiyya ka islaamaa wal hadiisu rawaahu al-imaam muslim fi sahih rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a mu'aawiyaa ibn al-hakam as-sulamii irraa dhufe radiyallahu an gaafa tokko rasuula waliin sallallahu alayhi wa alihi wasallam odumaan salaatu jiruutiti gurbaan tokko salaata keessatti ni haqqifatee je yeroo kana yarhamukallah jeen inni ormi sahaabaa alayhim min allahi ridwaan ijaani isa darbatan ay salaata keessatti odoo jiruutiti yarhamukallah namaan ja'a jennaan isaan laaleetiti waa thuqla ummiyyaa way waa naa dhumte je'een hay maalii fi ijjeen keessaniin na darbita salaata keessatti haasa'u jira jaalawwan kiyya ka islaamaa sahaabonni harkoowwan isaaniitiin gudeeda isaanii irratti dha'uu dhageen irratti dhawan na callisiisuu fadhanii lubbuun tun waa callisuu hin feetu ani ammoo callisee je'een garuu yeroo salaata irraa raawwanne
ergamaan rabbii haadhaa fi abbaan kiyya nafseen tiyya fidaa haa baatu gurbaatu jaabar jaalowwan kiyya islaamaa maa shatamanii nan arrabsinee je walaa kaharanii nan xixinee je oofaa narratti dhoofne aboo ati nama guddaadhaa miti salaata keessatti haasoyta waan akkanaa cufana walaa darabanii ammallee nan dhoofne walaa shatamanii naas nan arrabsinee inuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal je bar salaatni tun isii keessatti wanni godhamu maal qur'aanaatu qara'ama tasbiihaatuutu godhama takbiiraatuutu godhama malee haasawa ilma namaati wanni takka isii keessatti hin haasawamuu je'eenii eeganaa gurbaan kun maal je barsiisaa akka isaa eega inni du'e booda salawaatullaahi wasalaamu alayhi agaree hin beekuu je'e jaalowwan kiyya ka islaamaa nuti eessa jirra tanarra eessa jirra amma bar dagaalli wanni kaate bar hawaasa kee keessatti beekamtee yoo hawaasni si qeebale warruma salaam siin jiru isa namaa bar haasidoonni fuula gurracha kanuma ammaan tana salaam gaabbiinaa baantusi seenee footoo takka hojii hakaanu feesbuuk irra poostu gono haada haafidni ga'e guddaan isaan siin jaajaalo mee akhlaaqni akkana tana ta'uu qabdi jaalowwan kiyya ilma namaatiif tola ooluun jaalowwan kiyya isaaniif garaa laafuun jibbinsa jaalalatti jijjiirti wanni ammaan tana isiniifillee jiru ustaada keenya kabajamaafillee warrin jiru aboo jara isin jibbee isinit duule isaanin hin jibbinaa warabbil kaaba hin jibbinaan akhlaaqa hunnoo hadiisa ammaan tana waan sadii walitti himne kana goblaa boonaa teessan cabsuudhaan rahmata isaaniif godhuudhaan qur'aanaa fi hadiisaa fi yaada ulamaa'ii rabbaanii san ciraati hawaasa keessanii fi addunyaa guutuu barsiisaa malee waan isaan arrabaan isin darbatan isinirraa hin eeggamuun isiniin jaalowwan kee islaamaa nama arrabsun ammas hadiisa takkaan isin ida hadiisi sunis muttafaqun alayhi min hadiisi abi hurayrata wa anas ibni malikin radiyallahu anhuma waluma yaadachiisuu fi bar jaalowwan kee islaamaa malee hadiisaan isinitti himu jiru kana isin wallaaltaniitii miti gaafa tokko gurbaa shalaaloo takkaatu masgiida rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam seenaniititi ficcaan masgiida keessatti godhe arraan tana silaa gurbaan xiqqaan tokko masgiida kana keessatti yoo ficcaan godhe aboo gurbaan san nagee ni baa namuutu arrumaan tana gurbaa sani kaaraatee itti baratanii miti namni kaaraateen beeni arraan tana maastara blaakbeertii gurbaa san irra baranna jaalo garuu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal godheen sahaabaa ma isa xitan gartee jecha xiqqaati jechitun fazajaruu hayna mana hin qaanfattu hadraa rasuula irratti sallallahu alaihi wa alihi wasallam waan tana hojjataa hii ja'aniin garuu rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alaihi laa tudrimuuhu ay laa taqxa'uu alayhi bawlatahu ficcaan isaa irratti hin murina da'uuhu isa lakkisa haafixu yoo jala cacahanga bakka tana qofatti yoo inni ka ficcaanu jiraate taate masgiida kana guutuu waliin geetiti balleessamu kam meelaali collummaa rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam eegana bishaan baaldii takka irran naqa intahal amri jaalowwan kee islaamaa gurbaan kuni riwaayaa imaamu ibnu maajaan sunana isaa keessatti fide wasahaahu isnaaduhu allaamatul albaaniyyu rahmatullahi alayhima rahmatan waasi'a gurbaan kun akhlaaqa rasuulaa saniin sallallahu alaihi wa alihi wasallam booji hamanii didi faqiiha ta'an jaalowwan kee sunana keessaa naa bahati riwaayaa imaamul bukaariin sayee isaa keessatti fide طيب الله ثرى أبي هريرة قفر رادوفتون رضي الله عنه قربان كم مال جاء دعائي قرأت صلاة كيستي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا جين جالو ونكي يا الله أنا في نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه رحمة نوغني نما نولين هنجران نعمو نما برا رحمة هنغني في جين جالو ونكي مالف جرقا ركي راكاسو فدي موقف قروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yoo waa dogoggoraa takka agare bi abiihu wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin callisanii isinin jaajalaw laqad hajjasta wasi'a wa rahmati wasi'at kulla shay jami allahan jalla jalalu waan balloodha dhiphistee jeen isaaniifis rahmata haa godhu maa dhiphistaa jeen jaalowwan kiyya islaama wanni nutis godhuu qabnu amman tana mush akka khalqii masaakiinaa amatarraa moyluuda jettee jecha ulamaa'ii rabbaanii warra jaalannu
نعم ورها يميت جرا أكا أمانتنا حافظ أبو الفضل أحمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني إمام السيوطين رحمة الله عليه ما رحمة واسعة نعم جان قروا جالو وانك جتشا بوتو إسان جان سن مال جان قرن ثلاث جري جاران سدنسن صحابة تابي في أتباع التابين وام مولود جان كان جالو وانك يا كإسلاما هم بيغن لغيني تو هم بيغن إسنينجا أكنا جي حافظ فتح الباري كيست هم بيغن جي جري سدنسن جارا أفربو دوما رفته ونتون أمان تنا غندك ينفع تجرتو تجرا أني إسنوماتو غندك يسمبيغا لا في ديري ولتي مكامي دبي داو انتلا هاتيرا كيسا برنما برميلا كيسا شوف أني باسم ملي هنجت مي أكنا غدا جينون ما مسكين هنجاتيس نمالك أشيرتي باسن سنين سنين جابر في أمس رسول ولين صلوات الله وسلامه عليه جاللتي أمتر راتر تكرفتو ولتين ديمت والله قدنا إساني ولين صلوات الله وسلامه عليه أمتر راتر تكمو جالو وانكي كإسلاما أخلاق إساني كهين كبان نمو أبوليين كي كإسلاما أمتر راقويا تكباتني في دبيد ويتني في أمتر رامو إسان قدوا سولين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ولتني ديمتي جالو وانكي كإسلاما والله ولتين ديمتون إسنينجا هقوتو سلا سلبريشن إساني قدو قبنابر إسان جل ديموني ملي أبوليين كي أمتر راقويا تكبهاني دبيد وانتون جاللا متين إسنينجا أبو مي نكيسا نمني أكا أبي بكرت أكا عمرت أكا عثمانت أكا علي بن أبي طالب عليهم من الله رضوان رسول صلى الله عليه وآله وسلم نينجا لدا نمني جو نكيسا نجرا يو أكس جراتك بسديمو من مراتو تادكو قبان سنجا نمنكم انجروا أبدا تنافو إسان جل ديموني أخلاق إساني قبچوني guyaa dhaloota isaanii ka ja'amtees bar akka wanni takka humaa takka hin taanetti wanni fudhannu hin jiru na'am qananii irra guddoo qananiiti allahan jalla jalaalu nurratti qananaawe jaalowwan kiyya islaamaa qananii tana ammoo isaan jala deemuuni sifaa akka isaanii qabaachuuni jaalowwan kiyya islaamaa sunnaa isaanii sallallahu alaihi wa alihi wasallam nasaruuni malee waan hin jirre fiduunii mitiin isinin jaa san keessaa oowwa kanaan odoon isinittiin dheeresine taarika lamaanin gorsa keenya ka jalaatana nurraa goolabaa jaalowwan kiyya joollee xixiqqootullee bar rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam jaalachuu ture jaalowwan kiyya islaamaa joollee xixiqqoo ani ofii naa godha nama gatii qabuu miti ustaad anas hafidahullah waraa waan nama kabajaa qabu taatee fi ustaada keenya kabajamaa naan jee malee ana walastu bi ustaad walaa bi sheekh walaa shay'in sin jaajalo likkittiin ani likkittiin sadarkaat yennin beekaan obboleeso karaa sanuu waa hin jalqabne garuu namni bakka kamiin naa cabe bakka itti naa cabe nin beekaa baran waa likkittiin beeka obboleeso ani hadiisa ragumaanin isinii maka obboleeyyan kee tuni aadaa nutti taate hadiisa kana odoon isinimne hogguta kamee sallu ala nabi ismaa ba jaalowwan kiyya ka islaamaa joollee xixiqqootutu jaalatee hin jenne an gurbaa tokkootu nagaafate aboo ustaadi ati maalii fi joollee xixiqqoo wajji ooltaa nan jee beeyte amma joolleen kaameeraa maanin abbaa waraabu kunis ayman xaahaati jaalowwan kiyya daaksaa wallaammaasaa daak yeroo jeen khutuba irratti numa dhageessanii miti onnoo daak jechuun isa kaanis kudokoo yannaaniiti ayman mahammadin isiniin jaa munashida keenya rabbii isaa haa eegu dhalaalee biyya arabaa meeqa daaraa godhuuf deemaan sa'an hin beene obboleeso moodeelistii fakkaata rabbi si haa eeguun jaanaan ittiin jiru obboleeso joollee xixiqqoo tana ani waanumaan rasuula salawaatullaahi wasalaamu alee irran laalladheefin isaan jala deema maaliif jee yoo joollee xixiqqoo if jalatti qabdee tarbiyaa dhugaasan qur'aanaa fi hadiisa sahihaan isaan guddiste boru jaalowwan kiyya ka islaamaa sheeka ulamaa'ii warri jaamu joolloma xixiqqoo tanaa bar aboo joollee xixiqqoo teenya cufaatuu rabbiin aalima rabbaanii isaa naa godhu daa'ii saadiqoota irraa rabbii isaa naa godhu nu cufaatuu jaalowwan kiyya waliin nu haa godhu taa'umsi nuti teenya kun guyyaa qiyaamaa warra isaaniif ragaa boorraa rabbi nu haa taasisu akkuma masgiida isaa keessatti wali qabamnetti arshii isaa jalatti warra wajji wali qabamee qananaa'u rabbi nu haa godhu laal joollee xixiqqootu jaalatee ka waliin jenne كما في الحديث الذي رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في الحلية والبزار في مسندي قال الحافظ
ابن حجر الهيثمي مجموع الزوائد كيستي إمام البزار أبو بكر البزار إيرتولين سند سنكيز يرتو ثقات أمنمت راجي شوف ثاني ربي الرحمة أقول رحمة واسعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قافتو كجالو وانك يا كإسلاما متى إساني بريدا سنير صلى الله عليه وآله وسلم كوبا قلت نبي تنيمي كوبا فائدة هدوك عبد إيجاسن إفر راباسه غربا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إساتو اتسيني إسلامنا كيسة درا نمني دلته أنيو يو إسنينجان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مهاجر توترا أنصار توترا أمو نعمان بن بشير إسافي أبان الصحابة رضي الله عنهما يرو إتي أرسينو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيجاسن فوراني اتكنني بكنا نمنسين أجرتي إيجانا فجأسي جانين غربان جالو وانك إيجاسن فوريتي أدوم ديمو جروتين أما إيجا رسولات صلى الله عليه وآله وسلم لفتي فجأسا لا انتانجي إيجاسن أبيتي جالو وانك يا كإسلاما أوجين إسنينجا يرو أوفي رسول صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله وانين قد سنجي غوتي يرو غوتوس نمنسي أغري جناني غربان مالجين غربان آقل رضي الله عنه وعنابي يا إرغما الله نمنك أغرو نتهم فكان نجين رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم غوتا ورأينيك أبو تيمي أنين كنسين زهاجين ندو جيمي تيهي جين إيغاكي إيه يا إرغما ربي ندو جناني قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك لن تمسك النار جين ويل جتشون سلا جالو وانكي كإسلاما حالاكني سيفتها جتشو دامتي علماء انتين يرو إبسطو بر حديث بر سلا بر أمانتن علماء جلتا أوباني جالو وانكي حواسا واننجرك أراني سنابر ورس دركا علماء بيكور ربي نواتا سني سننجا ويل لك أنت دراسا جالو وانكي علمنا ما سميدا أكنا ميدتي سميدا جتشودا ننجان وقومتو جالو وانكي علمنا ما إسميدها حجاج ابن يوسف الثقفي إساتو توتو قربا كان أجيسين سننجا علمنا ما تراسرا ويلو تجرى جتشون أمو إبادة أتيغوتو نم تكاهو إبادة أكاكيتي هنغدو سنكيسا تكنا هيما وانين سنجالة دوجج قربان كن جالو وانكي كإسلاما أما مسجد غري غري يو لالتبر يو إمام تيجي صلاة إيرسه ورّي غري مسجد كيسا كجرو داون جان جالو كي إيه ربي نورها برا روتنازي غرو إني ركوع أقفرت جالو وانكيا يرو ركوع أبو صلاة الليل نمني تكو بقرا إرت في تأيون سنينجي كم يتن إبادة أتيغوتو نم تكا هنغدو تان إبدي سنتويتو هنجنني جالو لن تمسك النار جيني بر ما إيغا رسول صلى الله عليه وآله وسلم غربا غرا إسا كيسيني إبدي سنو إبدا أكمي وو إبدي سنتويتو جين جالو وانكي واني إسا جارتنيس الله أكبر صلى الله عليه وآله وسلم أخلاق إساني سني أخلاق بريدة تلتوتي نما أججا يروجو دورك قدو إساني سنينجا صلى الله عليه وآله وسلم بيرن كيسانيف غاري تها يروجو إساتو تو دورب بيرن إساتيف غاري دا صلى الله عليه وآله وسلم صاحب غاري تها يوجو نمني صاحب الرسول كينيان صلوات الله وسلامه عليه إتآتو هنجرون إسنينجا جالوان كيك إسلاما دلدتي ورّي كيسا جرو نقادين فكينيا فينيا يوجتن فكينيا كيسا الرسول توقبا صلى الله عليه وآله وسلم وهيو وانجو إفي دورا قد غرسيسي تاريك لماني سننجنة تلما فاتنا أبليانكي غافتوكو أبا مذهبا إمام أبي عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبهي رحمة الله عليه رحمة واسعة odoo deemu jiruutu jaalowwan kiyya ka islaama gurbaan takka karaa keessatti isa qabeetiti yaa imaama keenya hadiisa rasuulaa tokko sallallahu alaihi wa alihi wasallam naa odeessaa jeen yeroo kana imaamu maalik xayyaballahu tharaa ati hadiisa rasuulaati salawaatullaahi wasalaamu alaihi karaa keessatti na gaafattaa jeen garaffii diddam garafamii jeen garaffii diddam gurbaan akkana jaameen eenyu ni beeytanii qaadii biyyaati bar jaalowwan kiyya garaffii diddam garafamii jennaanini garaffii diddam qabanii garafanii jaalowwan kiyya ka islaama eegana dhufeef imaamu maalikiif rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yaa imaam garaffii diddam garafameetin jira garaffii diddamman sanitti hadiisa takka naa odeesii jeen jaalowwan kiyya ka islaama
warra sadarkaa ulamaa'ii beekuun siin jaafar mush gabbaatee titi aalima hawaasaa miti addunyaa guutuu fayyadu jiru gabbaatee titi ati nama arrabsita gabbaatee nama arrabsita jaalo garaffii sanitti hadiisa naahimi jennaan imaamu maalik rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yeroo waa'ee fiqiitii fi waan biraa isinii odeessu huccuu normaaluma uffata yeroo hadiisa rasuulaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam ammoo laa abadaniin isinin jaa ilkee isaa jaalowwan kiyya ka islaamaa shuwaaka godhatee haxira godhatee qaama dhiqatee wadda'atee kursii baafatee titi taa'ee titi akkasitti odeesse maaliif akkanan naa odeessii jettaa jennaanini warri dabare sadarkaa ulamaa'ii beekaami wanni akka gaariin nama tolu warri nama gammachiisu imaamu maalik irraayin hadiisa dhagee tanaafin sii je'ee je'in jaalowwan kiyya ka islaamaa ni gartanii hadiisa rasuulaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam inuma akkasii guddisan eenyu afaanii beegaa salawaatullaahi wasalaamu alayhi akkasiin isiniin jaa isaan jala deemuun karaa isaanii qabachuun jaalowwan kiyya milkiin kanuu dhuftu arraaf asumattiin dhaabaa yooniin dhugaa qunname allah harraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif fi shayxaana irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allahaaniin tikfama isiniif dildila ta'ee karaa jannataa ana ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billaa na darburraayis allahaaniin tikfama anis kanin dubbadhe isin warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatuu rabbii walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhirat rabbi jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu warra laangee jaalala ajaa'ibaa nu garsiistanii warra rabbiin isin jaalate irraa rabbi isin haa taasisu dalagaa gaarii isin hojjettan cufaatuu rahiimur rahmaan anaaf jecha hojjettanii warra jeen irraa rabbi isin haa taasisu yoo ayyoo fi abboo qabaattan rabbiin ayyoo fi abboo teessan umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii wajji rabbii isaaniif haa kennu yoo tokkoon isaanii isinirraa du'an yookaan lamaan isinirraa du'an rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabrii isaanii rabbiin caffee jannataa isaaniif haa godhu galmee isaanii illiyyiinitti isaaniif haa galmeessu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu ma'an nabiyyiina wasiddiqiina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جرى غاري سوى ربي سانا غد متل ور دين اسلامات دابت ربي نو غد ور دين اسلامات تاو ربي نو غد ور دين اسلامات كيس ربي نو غد نچفاتي علماء رباني داعي صادقو تر ربي نو غد استاد كينيا امان تنا وان گمچو تکان دگه استاد انس ربين الدنيا في اخرت ربي سا گمچس امما قباچو اساني دگه تين جرا سمبودان گابد ابان اساني جرا ينان ابان اسابو مودي نمک ابتاو جامبو आवो ustadi keenya wallahi kananii keessa jiraati rabbiin aadhaa fi abbaa isaa umrii dheertuu barakaa qabdu rabbi isaanii maagan asumattiin dhaabaa allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gammachuu tasaaraan itti fufurtuun amiin akkanumatti itti fufurtuun amiin guyyumaan guyyaa roota gammadaa deemurtuun amiin kanattaan suuraan ustaasa keenya rabbi umrii isaanii muufaalee reessu amiin barfaatota isaanii rabbi muufaa baay'isu amiin amiira dargaggoota keenyaa dargaggoota oomishoota fi biyyaa obboleessanii jashaanneetu sagantaa wayitii kabajaa isaanii gara naafeera إنسان كان أبدا سكتة سنة هذا والفلاني سنة أكثر من 4 سنين